Jatend piny William Ruto ogolo chik ni mondo chuk dar duto kata jorit mag rang'e kod mwandu kik chak luong ni watchman kendo migi nying moyiedhi kaka apisas mag arita giwegi ka osingo mar keto okenge mar bero ngima joritogo. Magi oyange kinde romo kod chuk dar maromo 5,000 e par jot mare kendo chiko mondo medgi osara. Walter Nyambaga nigi mathoth. E odiechieng' mar ang'wen rwako welo kar jot ma jatend piny Nairobi. Kaka wuono neno odiechieng' mar chuk dar maromo 5,000 mane ochopo bilo wach kod jatend piny William Ruto kathothgi owuok e sekta mar arita kwe. Karibuni sana. Sijawahi kuwa na mkutano mkubwa kama wa leo. Kaka osebedo kotimo, Ruto odiro siasa mar lombo wende mane owende kar jot mare mondo nene wang' mamuol e yiero mabiro 2027. Nyinyi ndio mnatuchagua sisi. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi wakati tunatafuta kura tunawaambia mambo mengi, tunawaheshimu. Lakini saa ile kura imepigwa, wengine wanaanza kuweka viwango. Ndio nikasema mimi nikiwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu, hapa State House itakuwa mahali ya wananchi wote wa taifa la Kenya. Munafanya kazi ya maana sana katika taifa letu. Taifa ambayo haina usalama haiwezi kavuta rasilimali. Chuk dargo ochwalo kwayo margi ne jatend piny kaka yor neno ni ginyalo biro winjo mayom e tijgi mapile kapile. Zamani hii kazi ya private security watu wengi walikuwa wanaichukua ni kama ile kazi duni. Lakini leo hii ukiangalia umati ule ambao uko hapa inakuonyesha kwamba ni dhahiri kwamba kazi hii leo imechukuliwa kama kazi nyingine. Jatend piny oko ne jodite sirikal mondo ruch oko tiyo kod nying mar watchman mapiyo piyo kendo chiwo nying moyiedhi mar apisas mag arita kwe mag ji giwegi. Majina kama watchman, majina kama guard, nimekubali haya majina yanayowakosea heshima. Na sababu hiyo, vile mmependekeza, najua terminologies hizi bado ziko katika sheria na katika regulations ya serikali. I am instructing all government agencies to expunge reference to private security officers as watchmen or guards. Bende ogolo chik mar keto e tim meto mar osara. Mshahara ile inaitwa minimum wage iongezwe kwa 15%, 15% additional. Lakini nimeambiwa ya kwamba kuna kampuni nyingi ambazo wamekwama na hawajapandisha mishahara yao kwa hiyo 15% tuliyopendekeza kama serikali. Pia kuna wengine hata hawalipi hiyo minimum wage. Wanalipa watu hapa shilingi 6,000, 7,000, 8,000 na huko kwingine. Sasa leo tunawaambia mambo ni matatu. We must have a linkage between the private security officers and the National Police Service for intelligence gathering, for security, to secure our country. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.